geben, wenn alle Volksgruppen, alle Religionsgemeinschaften sich auch an der Zukunft dieses Landes und der gesamten Region beteiligen. Daher ist jetzt die Zeit, auch diplomatische Beziehungen mit der Selbstverwaltung Nordostsyrien sofort aufzunehmen. Frieden und Stabilität kann es nur geben, wenn es auch Gerechtigkeit gibt. Und daher braucht es unabhängigere Beobachterinnen und Beobachter. Und die Verbrechen an den Kurdinnen und Kurden muss aufgedeckt, aufgearbeitet werden. Gerechtigkeit für Kurdinnen, Alawiten und Drusen. Es braucht Frieden und Freiheit für alle Menschen in der Region. An die Bundesregierung, Herr Bundeskanzler Merz, es ist noch nicht zu spät. Es ist noch nicht zu spät. Setzen Sie endlich ein Zeichen. Brechen Sie Ihr Schweigen und nehmen Sie diese Politik der Gewalt gegen Kurdinnen nicht hin. Verhindern Sie ein weiteres Verbrechen. Verhindern Sie ein Erstarken des IS in der Region. Werden Sie aktiv. In diesem Sinne, Shin Jian Azadi! Biji Barkhadana Rojava! Biji Barkhadana Rojava! Und Herr Eben Biji Kurt! Danke für diese starke Worte, liebe Berivan. Danke für deine Haltung. Leute, wir leben in Zeiten, wo die Politik Haltung zeigen muss, so wie Berivan das macht. Aslama Rojava! Aslama Rojava! Geliyor vallahi. Laneti fazla taribu ne? Telefonu vahaya ne? Un kurdun ne? Un savaştın ne? Avçak kalli. Rorayı yapabdın kalli. Bırak kallin. Şivit tarih diye. Şivit cemaat diye. خلاص بده آزاد بده شدن دایشه به آل خوی رش به رهو دی به خوی رش خواستن جیهان ما اون همه مهمای تاری بکن لی
قچ و خورد کردا کویه هر یکیش و بدل جیهانه بو فکرنا فدایی وین روباهیه برد گوتن شیخ و منایمه دگوهج شامه عجوج و ماجوج رابن بیجن اسلام حق امن Liebe Freunde, liebe Bundesregierung, die Kurden haben immer gegen die Dunkelheit gekämpft. Ja, auch in Syrien haben sie gegen die Dunkelheit gekämpft. Daher, sie haben den IS besiegt und deren dunkle Fahne in Syrien behoben. Und heute sind es die Kurden, die hier für einen Leuchtturm in Köln schaffen, für einen Leuchtturm in NRW schaffen. Das ist unser Appell, nicht die Dunkelheit, sondern Licht gibt Hoffnung. Rojava ist die Hoffnung, liebe Freunde. نها مساجك پرگرینگ مساجك واتدار مساجك جدل کوبان مریا فرماندار یا پژه نسرین عبدالله نحل سرخدا تلفونه بابا بیشی برخوادانا یا پژه بیشی برخوادانا یا پژه بیشی برخوادانا یا پژه بیشی برخوادانا یا پژه Liebe solidarische Menschen, unsere nächste Rednerin spricht direkt aus Rojava zu euch, die Kommandantin Nasrin Denke, Kobane, Franken. Did I speak it up? Did I speak it up? Slavores, Zhukovani. Zhukovani Rumeti. Zhukovani Kurdistani. Abo Slav dikir. Hem keliye giroki deklar dikir. Keliye Kudniya دبن لنجي شورشي هذا كذب دبن لنجي ملتي كو سوز دايوي لوكي ندني عردي و آزادي خود تسليري كسكينتي جيلين كو بإصرارة ببريارة كو بخوي قدر خود تعين بكي وخدي ببريارة هجر من بيجي أنشرة هنا Cengiyan Azadi! 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 Birleşi Azadi Rojava! Birleşi Berkhadana Rojava! Birleşi Berkhadana Rojava! دوستو هوان الهجاء دوستو هوان الهجاء ما بقولنا بلكي البدل درست أقصد هيرناكي شركو تجمن إيه تذكر شبوي تبيتن كي ماجي قطر الباب ليه أم خوازن بيج ورا بي برخدانيا كو الفرتكرن وبرخدانيا كو الويدرن هذاكن نتني قيرينك
que